Hello, sound. Check. Check, sound. Maya pag-ini po. Kaya pong misang ini, abiyatana rin makataking kaya duwanan. Para king kapasalamatan na rin pamilya ng Sardas at Luz Medina, BJ Lagman, Apostle Sipo Prayer, Mr. Donat Florida Blanca, Solano Community, Dolores Homicide Extension, Patricia Riga, Aurora Campo, at Lynette Miranda. Para kung special intenciones dari Evelyn Guevara Ines, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Maniat Pineda, Angie Bondok Iglican, Lizzie Biray, Elian Cayo de Jesus, Catherine Ann Binitui, Mary Ann Soliman, Jonel Pamintuan, Liana Marie Parayo, Danilo Joyce Turla. Para kang malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Lola Simbul, Aram Simbul, Mylen Soberano, Benson Hong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Milo Dan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Orense, Mario Pasion, Remilio Pangan, Maricel Geronimo, Dan Michael Mandutak, Sandra Chavez, Jerwin Ulgege, Herald Eniceto, at yung sablang kapatandang masakit. Para king pamantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ana Nason, at pamilya ng Antonio at Josephina Guevara. Para king nalanganggang kapainawan, daling kapatandang Mayang Rabie, Di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Dalay, Ernesto Malang Sr., General Amado de Mata, Manuel Tonyo, Teresita Tonyo, Mark Ruby Tonyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Angelito Lakap, Herminia Pesaico, Janus Lukuk, Amorlim Amado Guevara, Estela Layag, Amando Layag Sr., Jose Perla Trina Yason, Roberto Rivera, Barbara Abrantes, at yung sablang kaladoking purgatorio at diatang alanang makaba na kapakawin. At makanyan mo naman, para kikaligtasan ng balang metong at metong pekatamo, laban king COVID-19, para king malakong kapaldanan na rin kapatadamong niapektuan kanilang coronavirus, para mo naman king kapayapan daling kaladwado ng kapatadamong hinituran kanilang pandemya, at para king kaligtasan daling pekatamong kay kanaganang frontliners. Siklotamo po para ng oratio imperata. Hinralunin pa mo ng alakam po ng Banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmanasakit ay ipanin. Aminan nila rin kasalanan ni at mapakungdama kami lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon diye. Lalapit kami keka maniting masipit na pangailangan ni. Adwan ni keka, ang kambilan at ingatan pa ni. Laban ng COVID-19, aming dalang nakal ang kasakitan kaya kami at may kamateno karing nakal atao. Adwan ngayon kaya kami, baligdan mo kaming mitong lugod at yat-yat may kaya kami yung makaulo mong gamat, yung takot ni, yung sakit at kamatayan. Adilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mo at panusukan mo yung masabal ni, king metong at metong. Ipanalangin ni ang tabayanan mo, Lord, yung taong mo tutukan manintong panulo para kaniting
makayawang sakit at mampat ng pangakalat na. Bendisyonan nuing sablang pamangkapilit ni, ban mapupos na iting pandemya ng bansa ni. Ipanalangin nila, ring sablang nilingap karing isalunan, ban makasululo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan yung kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulalim ng sarili ra, yung pamagingap karing masakit, mula pa mo rin niyayawa kanilang sakit. Ipanalangin ni Loret ang niyawa mo, humayag na rasa ng malalagwa. Ingatan mo Loret ang nilingap karera, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ang grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para kini kakayap ding sabla. At ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulin ng masabal, at pamagmanasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran mo kami, kimpamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlum, o kabanal-banalan na yung duning Diyos. Mo sana pisawili nga plis mikeka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Judas Tadeo, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King Laguning Pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
책사
Iglagin ng Papa, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili, kaya kayo. At kaya akan tumulong. Pag ganita karapat dapat na magmansusi ka rin banal na misteryo, ganakanta lang yan esisyan, ting kakatamong kasalanan. Ikang may papasyag, mit mong tula, ting karanasan, ting tao makatuliran. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ikang makibalo, ingig pa, uling ibat ka kaya, at iyay mitubod keka. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalulo. Ikang malapit ka rin miminalo, Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos sa may paing totoo pakaluluwa na katamo, king papatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sa naging biye, ananangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, iging pagmulaning sablang biye, balo mo kay kaming kainan. Bit mong tula kay sanang lumapit, ban makiyagong keka, at mamalagwang tuntun karing kekang dalan. Itinganaduan niyo. King kamawalatan ng ginamang Yesu Kristong anak mo, amabiyet magaring kambemon ing manes balalay espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman, king alanangga. Amen. Pamamasan iba't hingid kuning kabyasnan. Magkamalilo ring taong inayo, ning sasadyan na ting sarili ba, sa batantala ring taong matulid, uling sagaban lamang kinatamo. Laban na ting sablang tanagtantamo, sasadyan na ting lalabag tamo ring kautusan, at karing kauganyan tamo. Sasadyan na king bahalure in Diyos, at sasadyan na naman king anak na lang ning gini. Sagabal na king atamo, deng tawong makanyan. Laban na king king atamong isipan at daraktan. Masora ka, kabudakit mula, uling makayaliwala ugali. Mababa ing lawera king atamo, at antitamong dinat, apano na ganito. Pag maragudang sa sadyan, king ing Diyos, ya ing karenang igpa. At sa sadyan na po, king ligaya ing kamtanding makatuliran, panyatang mabakasan. Lawan tamo nung tutupin, lawan tamo ing mapanyahin karela, potang katena na. Nung anak notin ng Diyos, ding tawang matulid, sa upanalo at iligtas sa ring kalaban mo. Inya, subukan talo at kanasakitan. Akit tamo kanita, nung nuangga ing karerang kapibabatan. Ibilitalag ing kamatayan ang mga karinig. Uling sa sadyenda, king iligtas na ng Diyos. Maganyan lang ipagsalita ring taong emayo. Mupin, magkamalila. Mabubulag lang, king dapat ng eusto. Edalabalo ring malalang ng lihin ning Diyos. Edalaayisit, dinggalan ning kabanalan, at ningbiye anang kapintasan. Ing amamin king Salamat king Diyos. Ang pagkibatapot ng dalit, malapit ya ing Ginoo, karetang miminalo. Ulitan tayo po. malapit siya yung Ginoo, karetang miminalo. Nalabanan na ng Ginoo, ting tao darapat kami kasala.
at kaya lang lilipunan, ban makalingwan na. Nang mamaos na ding taong matulit, pakiramdaman na ng Ginoo at liligtas king sablarang problema. Malapit yaing Ginoo, karetang miminalo. Malapit siya ing Ginoo, karetang may nalog. At sa sagipan nala, retang milalako kapanayan. Dakal ing kasakitan adaralanan da, ding tawong matulit. Dapot iligtas nening Ginoo, kareting kasakitan. Malapit yaing Ginoo, karetang miminalo. Ingatan nening Ginoo, nanuman ing mapalyari. Metong man karing butol na, alang mapakli. Iligtas na laning Ginoo, ring talasuyo na, alang dugbang parusa, karetang lalapit king Ginoo. Malapit yaing Ginoo, karetang miminalo. Tadakadtapuban parangalan, ing mayap abanita. Itangan po, uli ning lugod ng emunano ning Diyos king yato, binyene ing buktong ng anak, ban ing ninumang maniwala keyo, eya mate, nunemirinan niyang pie alangangga. Ingilo manatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpanggang sanway. ligaya keka o Ginoo. King panunay ta, miglakbeya Jesus king Galilea, at iya bisang maglakad king Judea, uling burireng paten, ding Hudyo. Malapit na kanita ing piyesta daring Hudyo, ing piyesta daring Tolda. Kalakaw daring kapatad na, ban makipamyesta, mintaya pamurin, Jesus, dapat emuhayagan, nune pasalikot. Ngaramig salita ring mapila na tao Jerusalem. Aliway ting taong burirang paten, pagumasdan niya, magsalita yang hayagan at alala nga sabi laban kaya. O tagalang baludan na ring pamuntok king iya ing Kristo. Alang makibalo metong man king lugal apanibata na potang datang ing Kristo. Dapat baluta mo nung nukarin niya ibat ing taong iti. Inya king pamanuro ng Jesus kilog ning templo, matimid ng sinabi, talaga kayang baluyo ko? At baluyo nung nukarin ko menibat? Eko dinatang king sarili kong kaburyan. Itang mitubot ka na ako, tutuya. Dapat iye balo. Ako, paluke, uling ibat ko kayo. At yung mitubot ka na ako. Uli naniti, burireng takpan. Dapat alang di nakapkeya. Uling epamiras, ing oras na. Ing mayo pabalita, ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bengi po kay kayungan, Mayap you know me, and also know where I am from. Talaga kayang baluyo ko, at baluyo nung nukaring ko menibat. Nga nang mangutang ning Ginoo, kareng tao, anyang atsuya king templo.
Kilala deping kaya hindi no? Talaga bang kilala nila si Jesus? Well, they thought they did. Ang akala nila, kilala nila siya. In fact, they did not know Him at all. Why? Kasi kung kilala nila siya, bakit gusto ni si arestuhin? Bakit gusto siyang patayin? Brothers and sisters, not knowing Jesus can be an account of one's willful ignorance, deliberate, conscious rejection of Jesus because of the counter reality that He represents, the threat that He is to the self-centered way of life of which worldly people prefer. Pwede nating sabihin na ito'y kanilang sinasadya, na ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Bakit? Dahil salungat ang mga tinuturo, salungat ang mga ginagawa, salungat ang kagustuhan ng mga nasa posisyon ang ginagawa ni Jesus. E de puburi ang Ginoo. Ayaw nila kay Jesus. Bakit? Kasi sila yung nagmumukhang masama. Ayaw nila kay Jesus kasi nawawalan na sila ng kredibilidad. Ayaw nila kay Jesus kasi natatamaan na yung ego nila. Ayaw nila kay Jesus kasi ang mga dukha at mahihirap ang kanyang pinupuntahan at tinutulungan. Ayaw nila kay Jesus kasi ang mga makasalanan ang kanyang sinasamahan. Ayaw nila kay Jesus kasi hindi siya korap. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya sinungaling. Ayaw nila kay Jesus kasi hindi niya ginagamit ang posisyon niya para pagsamantalahan ang mga nasa aba. Ayaw nila kay Jesus kasi hindi nila nakikita ang sarili nila kay Jesus. My dear brothers and sisters, kayo ho, do you know Jesus? Kilala niyo ba si Jesus? O mapalyaring buriye pang mas akilala ang Ginoo? Because to truly want to know Jesus is to be ready and willing to abandon oneself and live for others. Nakahanda ka bang tunay na makilala si Jesus? Nakahanda ka bang kalimutan ang sarili at mabuhay sa iba? O mabuhay para sa iba? Brothers and sisters, to truly know Jesus is to be transformed by loving as He loved.
and serving as He served. Nung tunay meng kilaling Ginoo, miya mo kilala ing lagyo na, kamamasa king ebanghelyo. Tunay meng kilala ing Ginoo, nung makanano yang bibiye-biye ket iking yato, makanyan ka namang bibiye ngeni. Sabi meng tunay kilala hi Jesus, nung lulugot ka, kalupa na ning lugod ning Ginoo. Unconditional love. Ang yang detang kalugod-lugod, agyumong luguran, agyumong pakyabayan. Tunemeng kilala ing Ginoo. Nung makanano yang magserbisyo, nung makanano yang magpakumbaba, nung makanano yang siniklod, arapan ding apostol at winasno bitis. Nung makanyan mo naman ning gagawan mo, kapatad, mababa ka loob, magserbisyo ka, bibiye mo yung sarili mo, kareng ka para mong tao, tunay meping kilala ing apong Ginoo. That is why to know or to truly know Jesus is to walk with Him the way of the cross. Kamo makikipag-istasyon ning krus. Miya mo pangad yan. Katuki-tuki. Nune ikaman. Buat me ing krus mo, ing piye mo. No makanano neng binwat Jesus, ing kayang krus. Buat taya naman, ing kekatamo. May the heart of Jesus live in our hearts and in the hearts of us all. Amen. Kakaluguran ni Kristo, libakandet, pete, king krus, uling mangang asyang tuparan na kayang makapropetang katungkulan at sinabi na yung katutuan. Manalangin ta kaya, nga tamong sumabi, Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. Ulitan tayo. Ginoo, ukeng tetagan, magsalita king katutuan. Para karing obispo at pari, kapilan man sana, natutuklangan ipanaral, ing mayap abanita. Agyamang iti, mga baldugan karigarigan, at pamanalipit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. Para karing atyu king kapamahalan, kapilan man sana, na mag-alinlangan, king pamipatatagda, king katutuan, at katuliran, para karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. Para karing kapuspalad na niting yato, tanggapan da sa ing maya Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. para kay katangan, ing iurin kay katang biye, maging paratiya sanang mapagmasabal, karing lalabag king kautusan, at mabiye-biye mit mong kaplastikan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. Igpamisadya kang makapagmulalang paralan ban makasaw king kay kaming kainan. Mit mong tula misanang tagapan, ing kay kang grasya, at ibalita karing aliwa, kapamilataning makadiyos apami pagsalita. Iti aduan kapamilatan ng Kristo, Ginoo. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daan, matanggap harapaning Diyos, sipang mayipayang totoo. Tanggapan niya sa aning giniting daon karinggamat mo, king kapuri at ikalagayan ni kayang lagi, king kay katang kasaplala at nang may bilog ng Santa Iglesia. O lubos mayipayang Diyos, ing makakayap ng ubayan, iting sakripisyo, ikabos na kaya sana king pamikasala, at sa upa na kaming lumapit kay kambening dalise puso. Iti aduan mi kabalatan ng Kristong ginumi. Amen. Igino manatili kay kayo. At keka antimorin, Yat nayo reng puso yo. makayat na king ginu, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kingalangang gat lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi keka, kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan ming paltikasalang o galimi at apat pat ingketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingat tsuking kagipitan ing kayapan mo ke kami. Ulini ita kabering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ke kaligaya. Lain makyabelantok ng babe kapurian keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banalig pa, king panibataning sablang kabanalan, udin nita pagpadalang pumi, pabanalan mo sana detingaying ingabuning espiritu mo, ban para kay kami, magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayamidahan ko sa lug, king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, kay pasalamat siya kay katpiraso nen, binyene kareng kayang disipulo kana, kuanan niya ikongan at kanan niya. Iting ka na ang katawan na may dawat para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwaning kalis. Pasibahin pa pasalamat kekon. Bingining kalis kareng kayang disipulo nga na, kuanan ngiti, ikongan at minumko kaniti. Iding kalis ka na kundaya, indaya ning bayo at talanganggang tipan. Abibu para kekat para karing sablang tao. Banket ang may patawaran na ring kasalanan. Tapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan, You have set my
Inyang yan igaganakan ming pa, ing kamatayan at paminyabli ng mebiya ng anak mo, daramya kay kating tinapi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakan harapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuamo, king kaming ansanang misulo-sulo, king katawat daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap niya sa akin lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ng Pepay nawan at maninayang subling niya, at ding sablang meyang unabiye. Tanggapan mo ang sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyeng ananangga. Ban kaya ng Maria, yung Berhen ay duning Diyos. Kaya ng San Jose, king esposo. Kaya ng apostol at ing sablang santo. At inupat king malmong kaburian. King kay kabaning panawon, purian nakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kanganak. King kapamilatanang kamben at kaya ikpang may payang totoo. Kagum ni Banal Espiritu, pupurian nakat parangalan. Manggama, king alanangga. Mit mong kapanaligat lugod ng pa, maungs tamong yan kaya, kingamanong tiro nagkikatamo, ning Ginoo. Ipanalangin mi kabus mo kami, Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king asaw paning kagam pakalulo, parati kay mi kapos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manin ay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangapos. Uling kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king adanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan ni kay kaming kasalanan,
Doon alawan mo yung kasalpantayanan ng kakamba na lakapulungan. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikaw mabiat magari manggangan. Kingalanangga. Amen. King kapayapaan ng Ginoo, manatili sa kapilanman. Kaya kayo, At keka antimurin, ipakita ang pungening ni kakan metong tamo. King kapayapaan. kapayapan po kaya Kaya po kayo. man. Yung kordero ning Dios, yung milalakoging kasalanan ning iyato, mapalad na rin mayaw iski nga puna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas may amano mo, kumayap na. Ing katawa ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Uy pay, dayo mo kami king matwa at palpikasalaming pamibiyebye at saupan mo kayong manatili kaniting payong biye. Itiadwan ni kabalatan ng Kristong gidumi. Please all kneel for the prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lovely faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn, if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure, which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door, through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Announcement po, halata pong misa bukas 7:30. Tamo. Ingino manatili kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may payang tutu, ingik pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi dauneng, may talangan ngini, king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat king Diyos. Magrasang bengi po kaya kayo nga. Sundagila po ng kaya kaming parokya, ng kaya kaming puro paroko, Amo Conrad Flores, Dakalpong Nakadasalamat.